ene wo ho na adwuma ye te se no wodi madwuma kɔ nanim bebre de tosu mienu madwuma ye me ye dietitian ana nutritionist obi odi aduane nko asa yare ana me ye hydrotherapist obi otimi de ensuo na wo titiriw enso nko atimi sa yare enti heba no de eye part of it na me financial consultant yes odi sikasamo so ontotua so okay enti adwuma no de gina pa eye health Aponuden me bie bank wo West Africa da na nyankopon si we ya na me fanye nkwa enti sesi ade ma concentrate we na me ko ba bi nso a me ma basic knowledge about job creation and financial management anti je sikasamo totua ne adwuma sam nti wo bɔ no tofa kakra bi afa wa ama me kakra de di kai me pa cho tiefo nya de ye hia enti na yaba papa we na adwuma etese obroni journalist wudi obroni Schneider mpa fi se Joseph Schneider de wonye Ganani me mi brof din de dade akon enti kwadwo mununkum dade akon de obi anim se me free ha enti de wo mo ne se watwe me mabu maba Ghana ye wo yare be fo bia ehu a doctors ninim Ghana doctors nim no mintimi nka se benyam ba mienu ba ko ye sidiosis me kan ye wia Ghana for sidiosis joblessness and poverty adwuma sam ene ohia ekunya sene yare we say sikasam edi bebre ko prison yare mfo obi nko prison sikasam me bebre epirepire tu kwan jabusua na ho maduane ye mobo be yare ntimi mu obi nko wo yare aburuchire kura sika ho ane ye denaba no abenya na yare sa enti die wo mo ne se esese wo bia aburuchire die obi atan boche gidi se obia we hia lawyer na we hia doctor na mo African de metimi aka ne pen se enipa bia hia financial consultant especially situation ye wo mo no de obetutu sika sama ma obetutu sika ma ehia kura asene doctor fi se doctors a wo munim finance ye kakra bi ne wo World Bank director bi no ye Japan ni a ye wo no wo America no ye doctor enso no ye financial consultant wono na head World Bank na num asem wo ho ne ma fa ma next time e beba me de beba enti Ghana ni bia hia financial consultant esan say situation e wo mo no me kan bonkum oni fon wo bi nti ase o mining say o mine economy nen say sa be emu nipa ye sika ntoto ye ne ye problem be minti min ko obebra I'm giving only the basic the obeka say adwuma ni ho wo boa adwuma wo ho na emo nipa ye no mu ye adwuma ni problem nurse for be for bi o mantimi ko mu gu adwuma no o mu frɛ na sister Grace baaye ene bebre ni adwuma be da adwuma no ye ni enu ye ntimi nye ye de no kwatena sikafo fie no wo hwɛ no nipa no ye ndren no apie wo ye wonderful ye wo nurse for ka no but wo no ni pani so ho enti o mine say de enipa bi beka no ye wo political economist wo gina bonkum a wo gina nifa na mo the real economist no kro mu nya daje ma radio so councillors anka se nya daje ma radio so Ghana for problem pa ye money handling sikanto to ye eno ne ye haw o mine say ye ene ne ye yare ye haw ene no say ye dade akon health and business solutions but ene sikasam ne ye nguram bebre I'm only giving tidbits make me a kire ne marketing kitim bia e chese Ghana en say ye but sesi a Ghana ni bia pe chatis ade no wonya ni sesi a na no agye ne mfaso no okọ ompe bibi nye sesi a Ghana ni bia sesi a we are worshiping our phones obi timi da phone ho be 8 hours be wo fa na adwuma mkura obeseye no ena sesi a ade a kuyen esese meka lotto ne bet cha na mo sika wo be save no wunya wo sika na we sika esese wo save be 10-20% fetwa na record 6 months na hwe de wetwa
and then for so wenya so benya returns is up to you. Nessa says sikasam no betimi akwa e ma yen spend no sa at least jebi. Yeah, sika ankasa no. Se wunya sika first one say we 10%. Eno no ye ambulance in your life. No ye 10%. Eno ye fire service in your life in case of problem. Yeah. Third one no ye 10% and not 20% no. Eno na we dey ye invest. We ye adwuma ye ma be 10 million. What kwatam adwuma sika 200 million kwatwa bed. Ghana for wo monye normal no yesa. Kakra metimi aka no. Yo, Dr. Medase, busuya for Dr. Dadiakon Award, Dadiakon Health and Business Solutions. Said was sikano. Anya Aponuden kwa na Nyankopon de nimdia na dom no. Eba sikasam ntoto yen so a wa ben pa. Sana eba edwuma sam hwehwe a wa ben pa na wo kire yen said be ya ye de sikasam ene ye edwuma sam ebetutu ye. Dr. Medase, we de ye broni baka say ye tidbits nti bono tofa kakra ma me na yemra wunwo no so ansa na after enwo no so what straight enwo no wi a and the topic I be kan ho asem bro ni say reproductive system ye awo ho nsem mema ne ma ye nyina ye problem na emom no de bi ya de make say wunya hu o problem a wonya solution ano no because bibito na wunim a na ye hu na emom wo hu nim dia a wo ho solution anasa obetime asi ho akwa anasa watu efiri Doctor Mr. Wadaroma bono tofa kakrama me yemra unro no so sesi a Ghana no me mintimi nkasa Ghana economy ye ba mintimi nkasa sei na emom se wunya financial consultant na wo contact na de obetutu sikasem obi a otutu sikasem me madwuma me ye no me patience me bi sika didwa me bua bi ema wo ba first one metutu sikasem ansa na mahwe enti to me no me ni problem wo madwuma mu na say doctor said o sika no say sikasem so betimi aye yare ama obi o your friend financial stress ekum sini bibia emema wo mu kum wo mo yire no wo mo bu wo mo hwie ne emagu onso me kan newspaper Friday 20 cedis nti obi ahwie enkwan a ya hie gu obi so 20 cedis enye sikasem ni na no so no yare no no stress wo mental problem no bebre wo Ghana for adwene logically me researcher less than 5%. Omo adwene sisi so adwene omo dwene logical omo dwene yie as a human being less than 5%. So me bia niam bia so ache we be aw enne makoye adwuma na mabai enure sese me de banyina wo ma agene nyina na correct yeah entiniti a wa ne se o man no se de metimi aka enne nye ye nso se de mesi aka obi okura me ka se ne bu afu but fact is fact we did you win 1 + 1 is say 2. You can't build a safety in the foundation. You can never beat a drum and expect the sound of piano. Wono yamfa say Ghana ye baller. Ofa archaeologist obeka say baller na a library a school. Yeah. Ofa doctor obeka say a monument of disease a yare nko a. And na ofa agric economist obeka say a virgin forest. Han e twatro han e ka no kore. But a wo bia ni se de osi hunu baller no. Ti sa na Ghana aye. Ebinum fees say ebinum so fees the country's rosy ebinum fees we are living normally enti dia wadwene kire wo no eno nkire the reality of it kakra met example ametimi tofa ametimi akon ense se famre bebre we ne de bonus number yo me da say busuya for Dr. Dadiakon Award Dadiakon Health and Business Solutions said dem sikan no enye Aponuden kwa na wo ho nim de na emom no adwumasam ene sikasam toto ye so waben wo hopa na ene wadi kan e de afa sikasam ene adwumasam nhehye because no so ye yare a eha nipa because so wutimi tu ase a wo so ho beto yo doctor me da say ene Dr. Mr. Ma ba wonwo no so said them sikan no second part ne baba bedi awo ho nkomo nti eba ye beto aso na said the program no so koso na no ye the telephone number beto dwa na nkomo a ye di no ebia na wo nkomo bi anka unya aya anka ye bisa ma na enso wo ye ntimi a wo ba mu a question bia wo bia no doctor no obedi nkomo wo wie nso a anamo bia pese otu bia doctor wo ho a I ready to obehwe wo de meka no wonye enye yare ba ko ne wo hwe na emom no yare pi na emom no yade mre nti no
ye chusu ene awo ho nkomo ne yebedi na ebe sha ase e de ne nuro no ho nkomo doc wada roma nuro no e wo ho no ma ye ni ho nkomo na e kirikire mu kakra ma ye Obroni Schneider, you are a wonderful person. Asidanka Nyankopon. Esan say addition yesuan ye free be lifetime plan. Say wutime a plan your life between 80 and 100 years. And no bema when you abotra to 2 near me. No a plan 25 years, 25 years. No a plan 10 years. No a plan yearly. Enti me plan yearly every 3 months be I win a program. Enti nanka my imagine say September and na first week of October remember. Yeah. But when you're African journalist, be general who be dinner papa be atem. Ye near Madabi, a wonderful person. They have to respect you sincerely. Minimum near why mamma. And they said you will cinema. But God will bless you or do be dretchery. Amen. Now a come and pub one quackra meton, I'm work or yet my BFBS. British Forces Station will color. Say you group, we are Germany. Sanity. Sanity. Doc, yanko no so mame. Enro no nyame anim ni ya na mempese me yi na bonten you dey o mo boss kra me pese o bo boss na enro ne bi ni yeah fibroid edro fibroid men sisimon yare se wa wo no kra nye so difficult itime ma wo enro no ya ye no maako 40 the capsules no ya ye no over 20 but natural way ya cinnamon mixer cinnamon wano eya dey cinnamon no etu yare bebre ene edi nru bebre akam enti se wohwem kra na yare aye spiritual create metu no etu HIV etu tuberculosis etu cancer na min nru ni nyina no me de cancer dro gum enti se medro sa yare o monte ase maami grace de wono de wenim we ye emema ene medro infection edro enie ayankekaya yeah manifo no wasi aduro ho aduro ana enro na yahodo we no eye mogyamude ye ne ana yaye ba mimi nro ye nton na bonten so obi ka kire o se waton Dr. Dade Akon aduro wo wa ye wo kalasi bi wo ha ye se da ye bi ni system no menton madura bonten for security reasons enti Sister Grace and so me ba no ho na me pese odi nkomo kakra komo kakra ma me didi mu nkomo kakra ma me didi mu ma ye official no ye 40 me mfa duro ba kon sa yare more than 5 adu yare we ya na the whole Ghana adura obuku no fatu the whole Ghana yare amesa different diabetes cancer stroke diabetes cancer stroke specialist no specialization no ewo awom sister sister Grace there ono na ye adwuma no mo me mka say ye hwe obi ne mawo yuka omo de musika ba ene ye hwe no in fact adwuma ne de ono na ye ni nyina se nipa no yare ne enim kra na ono akofi o kire aduane se de ebesi ayama no ne se de ebesi aye na duro wo mo woni pa ne ama na hwe wo mo hia nurse ane ye de nurse abetena ho hwe be 3 months na de ebesi asi na nurse na free ho no enti ya enro no maami Grace meba ho na watu aso mame na wo kan osade no yeah ana obo dia na footing wo footing ebi wo system nim footing ebi wo system na de edi ko ye nyina no mepa ochew omo se o magine nyina no na o se ya fin ni padua fin free ni padua mu na eno ebi ni Ghana ha ye di gunsu ehiem na o de na asisim na ewure ni padua no kwa ko wutirim. God is a wonderful God. Na ewiase no so ese osua de ade masura de nse me MMI Medical Missionary International ya ye adwuma no wo West Africa 25 years na yesua de akwachiri pa men hyehye me ho when Jose Mourinho can was say I'm the best coach if you think I'm proud I'm sorry ade en said de tie no can no problem na eno na esa enne ba bia me koye no eho me bie clinic omo for so ase mensa mebie adwuma no mu bie no me gyaye ho
enura me de ko ye nyina sa yo member ayi odi virgin no ene MPS no me pese odi hu nkomo because na match to our discussion no reproductive system ya awo asem no nti odi virgin no ene MPS no bo di mu nkomo kakra ma me firu ana maba Obapa Grace wo but that's ya na me copy ade we ja me vet de bia na di virgin no e ma no me kire mu ade bi ye fra me ma akoko doctor nya sister Grace de me ma me no e madwuma wonu ne kuremu de tie ne se e ma de eniema bebre ha wo mo omo tanya ye fra bibi infection enonko and there was sexual transmitted infections, that is venereal diseases enonso nko na ema no wo ma wo kwa ne ade no niema bebre simi ni lumba ye de kwadwo enti ya respect ma me ntimi nkasa bebre enti oba bia ayere so a 3 to 6 months bia say unya infection aduro de betumi ayi nkeka ya niema bia free o ema na mo se mu kunu no makofa ema bebre nya sa na tie ye wasofo bebre wo mba mo se doctor ye nkwa yansu yenya afri ma no sebe oba ukọ toilet kura na nye dobrisi ni nye fie dia wutimi nya wo so sebe ukọja onan no anhwe ne ma ye kura wutimi nya problem bi wo hye sa tight na plastic polyester no wo hye chakura na wutimi nya infection enti ema ni na enya no wode mama na pie ntem was be ma na akofa mama enti ema ni should be very careful about that. Yes, a divergent no basically a man no esa say a man no once wo mukasa oba kokko ba akon ye FM oba kokko ba akon ye TV station enti me a man de wo man na ton aduro no obi ti mam nipa 50-100 enti infection ne pa de man muntie ne ye mu na mo de sa mema na munya no kwan bi so ena be ma sa wo yiri nsu nya infection nye so wakofa be ma aha ya fidie so kwa ho mintimi nka ne ma wo fra me secret wo ba me office na me to cheche oni ma bi mu a wote ase ena emema no enure na ya no me se nya wo kra na wo ka me member of parliament medres an ye frɛ no MP dade akọ MP member of parliament ye frɛ no honorable boy bi wo lake wo se aduro ni din ye ne de keke me mfa ma bebre emema no bebre ni di yie muntie ni yie obanum niema bi saa onidi ebi nya enough rest eno nso ka ho enti saa wanya enough rest no wanidi ya wa ho oden ne kofom ena ma no muntie wa ha se wo kasam na hye ba ma pa wo ba wa na ne ba ma dwodo desu mi nim ade a mi kire mo dia frewu kunna ka woni wo kunu wo kasam ya che onso wonti me mewo so oba kasam na si be ma affecting immune system oba no oben na anadwo okoba bi foforo nso ebeyi eno na Madam Grace Buadu wo se oba obeyi be ma na to nsem ne ho afa wo yi tiri no nsem abebenem na je se mu yi na o hu nyo no wa hunu di obeyo enti eye psychological enti a man no munhwe ye waware na se aha no me marriage can renown wine pa be min kama sem bebre hwe Ghana mema no bebre no motena mo obodam anyway I have to be plain ena bebre ko prison o menya sho ase obroni sinanda ko ye mani agese mede ne yire koka no honya sa obroni ba bi beje no mema ne sote enti munya mema na mo hwe mo ye oba na siesie wo de wasema koma wo de wasema ko counselor bia wo na anye wo nko aba wo ba me no tena se amekere wadi bebe kakra metimi aka yo Dr. Medas Dr. Dadiakon what Dadiakon Health and Business Solutions Aponuden sikasam ene adwuma won hyehyɛ ana Nyankopɔn de adom no Obapa Grace ma memra wona fa enuro na aka no de wo bia nyabotwe na di mu nkɔmɔ kakra ma me right aya na wa ma wakasa so kakra ma January ya kasa January wa bia na san say ya Aponuden ye nuane a ye die say nuane ye die say nya adoa ne ntos ne adade nyina mo de nuo ne gugu so okay entine no na maka hahama bebre dia bom ahama mentimi mo ne din wa ha ne mo maka hahama bebre ne dia bom na me dia ye capsules ti se on say
obi wo ha anansi echeche ne nan ne nsa obi wo ha wontimi nidi ena esa boa infection say a man and mema urinary tract infection for both men and women pacho na we so ye cold capsules ne be ma bi wo ho a okay ebu wo ha na aduane die na enkoye na ama ebi okọ ba ho a ne be ma no entimi nsori enti no so me de ahama bebre na aya maye no capsules aye cold capsules aye no so no so untimi ni oba kra enhia wono ma eboa e mo apomudin ne timi obe ma ne timi sori e ma wotimi de ye adwuma na obi kra o ha be ma bi wa complain say ne be ma mu hyehye no so be ma mu hyehye wa o ka we male vitality ni January obi ni boma na odi kubensu anom eno so eboa eyi sa yare ho bi e wo ni padwanim e ba abonten ena mpa chaw me wo maye herbal mixture so eno so wo ho herbal mixture no so no akra bi wo ha opo school a ya kire na de na oba na obisa na on kai ena esa boa omo esi o menopause nti sai me ma meno ma omu wo mu no obu wo ha ona na kasa 1 2 sisi na ne boafu me mixture na de me nya ho anfa bi ama ntempenti me nya anfa bi ama nti eno so na adwuma ye no obu wo ha na wasi ne menopause na one ne kasa 1 2 sisi na asem kra na kana ne refi enkra mu ko school obi wo hot semi akra ne di nkomo sisi ya enche obesa bisa na no kai tano so de nyame ya ado amesade bi bada na we nso so ye ointment for body pains eno so so honam ye we bia oye adwuma wa bre no na we dwarewe na wo de as wo de twetwe wo na wada e pa cha no so ye ointment yeah na so no so etimi rashes ana me pa cha etimi bibia na say eyi chede o say kan January obi no so so untimi ni di obu ha na di yesam wo fom e na obu ho nso a obu ni nsawie a infection on say maya na ma oba oba na ho keka wo no so no ma etimi yi yare bi e ho tima wo di ye kama kama pa mi dwen ma shada na maya ha man be dia ba ye capsules na watch rate na edin ben na da so bia na obi kopia was we na ayi madam yi kan edin ben na nipa ne di ben hu me pa cho edin da so ye openi me papa din di openi ahemwa openi ahenkwa openi ahemwa heba capsules bana me din din atoso because oye penny ni ntina ma ono ni din na me di aye no pacho yo me das yo ahwefo abusuafo Dr. Dadiakon wa Dadiakon Health and Business Solutions na ye di nkomo afa ne nuo no ho wa kire se de ne nuo no sitie wo mu different types na afi na ye be bad nkomo a ye be di no na ye be ka awo ho asem menim say awo de ye Nyankopon ade a wade ma nipa wade dum nipa a ye hye nipa animonyam nenso obi esu saa wanya bi obi wo so aye mra gidi say Nyankopon bo obi a say obewo na emom no ye didie mu no ya namo ne abrabo bi ntino etimisi awo ho kwan na ye be di nkomo afọ awo ho na doctor wa he mema no kwan na wabam na wa kyerɛkyerɛ yen mra ne kɔ no nso ye de phone line be to dwa wo pese wobam ne di nkomo bia na wo nkomo bia wo pese ne doctor di a wani obedi na emom ne kai se anya yare anya awo nkwan na wasa yare pi na emom ne ye de nkomo ye de mrenti no na ye di awo ho nkomo nti doctor mra no so na se obamu na se ye di nkomo a wo so betimi abam na wababisa no question bia wo pese one ne di doctor me ma akwa babiem wadaro ma yanko awo no so ye ka reproductive system na de hu komo ma me ne mahwefo awo mu nsem no ewa na de di kan no ya moma yensusu mfenhye abaifo dodo mesremo ya de ehia baye wo wiase megidi baye te se ntontom baye te se tefre se wo spray with them a enya de wo so tumi na ya ma aye kakraka wa ya brabom ama se sia no seye ehunahuna ye de metimi aka se awo no ma wodie no eye very complicated eniema bebre wo mu a ne kire eye kire na nti se wo ye be ma na wo ne matia ese wunya botre mama
deɛ ɛtɔ so mmienu awoɔ no me deɛ nka mɛka sɛ bɛrima bi awo ɔbaa na ɛnwo bɛrima bi awo mɛba ɛyɛ kasa bebu twi kasa mmarima bi yɛ hantan sɛ ahoɔden ne ni hɔ woka wɔnte aseɛ mama efie ne maame na anenim yɛde wokɔ die ne wobɛhu na nkwalaa mmiɛnsa nyɛ wo dea adeɛ no mmarima no low sperm count no ɛnyɛ dindin bebree saa me deɛ meyɛ dietitian minimum Japan aduane minimum India aduane minimum China aduane minimum German aduane Italian aduane yɛtimi de aduane koraa yɛ ne yie kyenkyene atwan ɔbɛn nso hia wo nua ba ɛne wo maame se wɔnwo so ɔda so wawo enti it's up to us ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu mesra mu DNA na yɛyɛ no ɛmaa ne bebree wɔ hɔ a wɔn nyɛ ɛmaa bɔne sɛ deɛ yɛyɛ hunu no obi a wɔne bɛrima baako mmienu anaa ne kunu ayɛ yɛyɛ DNA ɛnte saa nye wɔ no a nurses ni bi ɛsesa nkwalaa no either by accident or by intention obi ɔhyɛ da wɔn tɔn bi no apology nyame na meka ɛyɛ worldwide me yɛ international one minimum ni America ebi wɔ ha yɛ sesa no enti sɛ yɛba ne yɛkɔyɛ DNA no wɔn timi sunsun yɛ bi mesra mu mare consultants no hwɛ ne ye me yɛ medical missionary international minimum ni America Africa deɛ nneɛma bebree si sɛ Ghana ha na deɛ meka yɛ nia ɛwɔ baabi bebree wokɔ other countries na wɔn tɔn nkwalaa no ebi no ni nneɛma bebree nkwalaa no bi kɔ yɛ sesa wɔn even awofo na kora timi sesa nkwalaa no bi ɛmaa na ɛwɔ clinic hɔ na a wɔn awo no kora timi sesa nkwalaa no bi yo doc ɛhɔ no wɔn hwɛ ne yie yo nurse awo ho no doc nse bibi nsi kwa biansa na sɛ de ɔkasa ayi nyankopɔn bɔ obi asɛ so awo na emom no bɛrima ɛdeɛ wɔ ba ɔbaa deɛ ɔbaa na ɛnwɔ no mepɛ sɛ mehu sɛ mɛse bɛrima wɔ ɔbaa na ɛnwɔ ɛyɛ kasa koa enti woyɛ bɛrima na wɔ low sperm count no anhwɛ yi a me deɛ awoɔ menyɛ advert w'ani bɛba ho so na nneɛma bi ako atia wo I have to be plain and honest me ni nipa bi a deɛ meka no kora ne wi ama hohoro me nsa yo ɔbaa pa menim sɛ wo wayɛ nurse deɛ agya yɛ wɔ nnwoma a ɛde saa nnwoma ne ba na nsa bibi nsi kwa agya yɛ wo field deɛ ma yɛ adusua kakra me pa cho obi wɔ hɔ a osu a on say na me masam ne ade ade nti no teki contraceptive o fa nnuro abasa wo bon say bedu time afa no opa awo no na wo bre eno na minim pa cho nti bi ba mo ho wo de yɛ wo field wo ayi hospital deɛ oh be ba yɛ hɔ a ye betima ye ndura ma betimi awo wo pe twins kra wo benya ne easy yeah, so when you abre, so wo be opesa wo nko ade a ye be ya ma. Yo, doctor, ayi ma me hu ayi courses no de ma ne si no so bra mu kakra ma me na ma me nurse de ofere ade wo be kra na kra no mpa ba. Aha. Na de wo mu ne se e ma ne bi wo ho a ya na omu nkosua ne nye matured. Me ka se nurse ba kono wo UK e na omu ma ne bagi aduro wo me ho. Omo she da kran se omra magi aduro for awo awo de menye advert enti wo ba ye no no se doctors ne se ni nkosua na nye matured ti ye ma na dura ma eniema sesan wo ni nipaduam ansana wo sesi akora wo de otoso mienu aha ba mpese mi hu se eyi ana ma hwafo no abusuafo no BBC apart from dear pa na sisima sa nyoma na toto ayi eye niema bebre antu de abobo so bo na wanhumu nim de ba cho e ma ni bebre obi onyinsen ya na sei bibi ntra fine obi a wowo a enche na kolere na wu enya baifo ensuo bi gina ne yam eye hye na sansuo no ite starch ite sahoro enti ye twa scanner e penetrate e fam ite se plain rubber se wucha picture on se wo dey plain rubber show obi kura wu enti e ba ne saa na eno ne sai niema no na ma menwura ha me wire befi ice water ice block nyoma e ti de saa shire ma me nurse me da ase shire
edi yawu ewiki ya on se mahunu aro ni nyina ade na efamu a ekobonkum na anifa ba ni nyina mu se problems wo mu a wo ye dan a etimi pagya se ye mabinmu aduro kura na ade bi yiti se aboaba se aboa bi form ne bi wo ho aka ne mu ba 2-3 years enti bi wo ho enya wo medawase we de moma ye nsua me de me ye heba gynecologist enti moma ye nsua de wo ba ye officer ye be kire wo niema bebre ma me nurse ne de wo no wo fere ade kakra enti awo mu nsem obi wa wose me kan na tua eye yare wo ba ne ye ma wadura niema bi besesa obi ho no ma eye yare bebre ye ntime mu na se wo kan eye ice water no any ice block de mesre drinks no yeah shile nyina thank you eno shile pa no so no eno so side effects wo ho eye shile no etime mankwala no kura sai wo ye ho ya asabra mane da akra no thank you na se we nyina timisi awo ho kwa yeah okay asram ne asabra de me ade ye madura secret ne se o mo se pa ni nananom ho fe ene se ye ma waduro me yi adeboni bi afiri wa wodiem nti wo a na ye kama yo busuafo ayedi nkomo afa awo ho broni se reproductive system ene Dr. Dadiakon Herbal Center ene ne nurse aye Papa Grace Poma ye de line no betu dwa nti wo pese wo ba mu nso a wo betimi aba no ye di nkomo wo ba wadawroma no lo TV no no wanya abotre akasa ye di awo nkomo na emom no anya awo nko na doctor sa wasa yare pi nti yare bia wo pese oni ni di nkomo bia no akwan wo mo ba ya ni obedi nkomo na awo so nkomo a ye di na wo pese obisa question bia so a adawroma oba ya beje oso doc yankwe na wa mehu se ice water shile ni nyoma keka ho atimisi ene drinks no esi awo ho kwan pa na die na efutuo ben na obetimi dia ma omo sa problem yi bi na aye preventive measures ya obetimi dia etu sa nyoma esi a yeah bebre ni die enti ema oba ne nkosu anya matured ena mema ne bebre nso yo number ni 0543 325403 yo hello doc yanko wo de mom frɛ mema no mesre pa ebinum drink nko a mi mpese mebie niema ni so didi anopa wi anwumre aborofo no ka chem se Ghana fo hello oh my friend ali ko hello doctor yes please manenko David is one kan wasen romantic na meka say wasa yare ni bebre wo hu nduro kwa na emom na enam time ni ntino ana na ya discuss awo kwa wasa diabetes stroke ulcer ene de akeka na anti hello doc eyanko diabetes de minwa manum I'm a realistic person obi ye nurse ewo Canada odi 42 years wo aba mama sane yare metimi nipa no ba me mfa nipa din tan de hello bebre de dadam diabetes omo yesa hello yeah me pacha mo akwa aba good evening me pacha free na to aso but me ka so techimai pacha manenko ma voice so kakra mame like stone lung cancer. Hello. My voice so kakra mame why? Low sperm count. Cancer. Low sperm count. So immune system will form a intimate juma.
rest lack of balanced diet so wundi diye ana wonum san bebre wodi niema bi ko nipadua bebre na wa ni diye wa num suo ya etimi sey hello doc yanko ana diabetes na wo ka no hello good evening pacha mo akwa aba odi ni baby akasa free na to aso me kasa free ndotros yo me pacha manen ko hello yeah hello diabetes no eno no de course no ba na ba jam obetimi afre eye 0543 325403 0543 325403 obaso ya ni obedi nkomo ya ka awo ho asem na emom se kan doctor nya awo nko na osa diabetes osa stroke osa ulcer ene yare akeka ho nyina na emom no ene yedi nkomo afa awo bro ni say reproductive system amaya hu se de eside ba ice water drinks ene manu shile na omudi ni nyina na etimi de beba yo hello yeah me pacha mo akwa aba odi ni baby akasa free mo jona tin kasa tin ndotros no kasa no to aso me tell doctor ka drink water na drink I don't know how na but you say we can't drink water mo say ono ma how na drinks no me pa wo chaw ye wa fidie so eniema bebre wo se wo na dodo a enti wo ba no makakra bi ba ebinum de no na yi wa maduane ese wo kidney ni liver ena nyame bo nipa wonderfully say ade ne say wanye deko obi kura timi fa no 5 years 2 years 3 years enti doctors ni behu no na eniema nyina asai minya daje kura ne say makoye adwuma saa kura no ye ma me na say ni nyina no timi si awo ho kwan ni nyina so enipa entimi bebre na so ka be bo sin ko benya ka to fruit no wa blend no wa no yes drinks no almost say citrus yo yo me pa cha ma kwa ba odi ni be bia kasa free nkasa ki bonre mpa cha manen ko na bisa question apesa obisa ati samo ka sendi da mo ka wa sendi da yesu no isu be di ni funfun kana ase wo se nsu aginam mo si so pika yeah na doctor ma papa mo si so na ese yo ya the doctor number betu dwa won ayi number iso ebuso no betimi afa ya the doctor betu dwa we na ya nurse ne number na woso no ti ya the doctor so de be kan wo pick ya ye wi a betimi ne nadi nkomo pi doc yankwa mesra me ba na ayi nurse kan say nka ye ni fruits ne na ya blend awo e ma no tuo mo foma me pa me pa jo tu nua ma akoko rofo yo patronage now hello yeah me pa cha mo akwa aba odin ni baby akasa free because si bonya me kan me si awasin so ti ba ifunu ana doctor kase ya no kra entinu ye wi a ya de number na e woso no obetimi afa won ye ba sa de doctor number na tudwa na ye wi a ne na di nkomo wai we su ya nurse ne number entinu yo nurse pacho to a man for mama me pacho e man me so ma woni so kakra e man on se bebre pe e sitre na ma te se drinks the bit se shile obo ha be hu seconds na hello good evening ma kwa aba odin ni baby akasa free na to aso me ka se fi enchen ni ase enchen ko me pacho ma ne so kase ma me yo wo free mananko me pacho on se man se o ma wa pa drinks eni shile wo hu shile ne kita we bo ne kita we shile no dia e ma white pa eno na ya ma bo hu so nipa na wo se ne ba hu se ho keka no ne nso ogugu no e shile ne drinks na mo dia sitre eni o de beto to drinks yo hello
Good evening. From Aquaba, would you need baby a casafree not to us? Pacho man uncle. Yo, uncle. See, won't say, Obo how bones or send it by hockey cannon near de, Shilena Quada or Hona, and Maunya White. And Maunya White bones are Unya Mensa, and my ye. Sanya many in accounts as a situation. Last one. Hello. Hello. Yeah, I'm Pacho Aquaba, would you baby a casafree not to us, madam? Make a selfie Kumasi. Yo, me part. Bisa, the opposite of Bisabia. This is in a doctor not to one of my baby. TV na. Yo, that's right. Doc, are you ready? A dance and obi Edin Oba Basso. Auntie Sisi, oh, Cape Coast. Now, our mammy nipa bear me and son and I for home. Last time I year program, my back was Shama. Your friend Mr. Edu, minimum trocha. Okay. What year dresses your mam nipa more than 12 intimate po mimpo meko baby was Shama. Good. Until your brave woko will be beside diabetes. Make a son wait your tada bebukasa womb. Last time I may buy yo, hello. Yo, Yanko. Last time I may buy me can say the HIV any AC tag will be a omra. My back were your nurse. Na yiri ya the HIV tono so. But na enshe danye HIV sana mekano. But eko. Yeah. Me mean to me nyina fidie so meka say na me we HIV na wo de e to so abrane ehwe de nyame beyo. Me nkasa bebre. Yo, obanas me ba wo na mom no doctor number ada so obetimi afra numbers na egusu nyina no opeke na afra doctor ene ne nurse aye ready abehwa wo ye di awo ho komo na mom na nya awo nko na doctor dade akon osa wo na so osa yare different osa stroke osa ulcer diabetes ene awo so de osa ho yare wo ho ano dropa wasa yare pi na emom na yedi nkomo afọ awo ho nti wo a wutie bia no na bia ya mba o yare so a menkasa doctor onsa na emom no wo wi a numbers na egu TV no so obetimi afa na emo ye wi a wo ne na ato aso edi nkomo bia wo pese one doctor di eye doctor dade akon awo dade akon herbal center ana ye ne na hie eye Aponuden nkomo ana motie eba so kwasiada nonum kosi no nsia ya the doctors bam ye di yare ho nkomo na efeso ye bisa am say yare ya hodo be na omtimi sa wo maso ye omunuo so e wadwa no so omode ato ama omode atudwa ama ye nyina ya hwe doctor wasa yare pi ninro wa abonten ninro wasa ninro ni abonten disa ne honko na obetimi anya bi nti wo frɛ na sa wo ne doctor di nkomo a obema wo ye packaging ene wiasa ye kitua bi bebi a wo bia doctor ebe package no ade abrawo so person obehwe so wo fie nso a o nurses wo ha meba abehwe wo hwe bebi biara consulting so wo ye doctor oba nurse emma no ho no na maba doctor ho emma no no wo de wo nurse mu de die pa na efutua be na betimi de ama emma no atitiri pa mame Never told me that. ma we neso kakra Me pa cho no drinks na esi training ma bu no obi akoto abele ni ade no e na wo de beto saa ne ma na kafato fruits no a blend yogurt so ye pa oba so menstruate kwa na de yogurt ma ne bakama wanka sa hu tse wo flow ye e na wo de beto saa ne ma no kafato fruits uto fruit no a blend na month bia hu say ebu ye nsa nti wo ebeka be 2 weeks ama wo menstruate no atomo de duro na wanom ti obo ha oyelse ne menses maye eno so pe folic acid no wanya mojedura ka ho no wanom but me stress sa sugar ni ma ne ento so ena ya obi wo nya ne menses abon so ti pains sugar ni ma no yes drinks ni ade no obo so obenya menses obi wo nya ne menses obeti pain obi a bete ne nka se wanya ne menses na esi ni ma no ene sa shile na omudi ne shile ni se no so nya menses obre obo so wo ha ne nsu ogu ni ade ni nyina ka ho
ene on say obi okra owo na akra no kra no aye shile na yes na aye na ni no bon say asesa kala no na aya me pese mu say wo ye oba nti na me bisa say aya akona na say na ayi oba nyima yese aya na mo kondo enyoma pie tembo kra ma akona bi wo aya na ebroso because what him say sabi o pese okọ baby ade cent bi pa pese otie na o pese ohia eno no eye de eye time am was as situation mu na basa na da we oyo oba ni tim pese mu say eja me pa cho me de me nwoda me nwoye ntino me experience bibia sa that say but me hu omo nyem na ya na bebre complain say obi o ha e bofa no so ya na eni hwam it's eni hwam na wo satin na odi bia na ho ato na so emwa ni padua no nso because nchile na ya anwea o e no mo de yaye ti obi ho be wo bon sa da akra no ho e na onso oba bi wo ho so wonyema nam sa de na wodi na o ma na adwen koso say e chile no na ma asa onya itchin no e ma onya itchin pa sa chile no atimi ma se mase o keka e ho keka inti bebre adwene nkoso say bia ye no e na sa drinks sugar ni ma na wo be to sa drinks yo hello hello yo do aba patras see wo de be to sa drinks and you the two fruits now blend ya enke no ye e siese wo ba oni padua na ma sa ma kala cry kama e ma ho ye fe inti wo de beto to sa drinks some ne blog so some patcha no so we a e ma o men subscribe o blood need me flow ye ice blog no I know say see sa moja no so as obi a onyem kra no wo we blog it me say wonyensen ene ma be bre inti bebre o ha o ma dwene nko so say e no particular ene me wadawro ma say ja uko ejumam na apemfo na moba tu amofu ye ma me say program yi so aba no ye de nimde ne adusua ebre abusuafo a ebebo amo doctor emre no ya aso die na ade bebo me tofa kakra na kire me wa kire kwan na fa ayi number ne de wo ayi screen so de enti kire o direction de na me bisa say obi pese wonya wonduro no na obi pa bibie firi wa kwan be so wadawroma de di kai minye ya pa personally say wonya me ya o nurse abeka wonti nurse so ye no ye efie mu adwuma home care eno na ma ye sniper no na ma ye ni obi yare stroke ye de ni frabrochira ba kumase doctors na ahwe na anye ye ya hwe na ye ya ya obi timi enam obi so etimi nya nipa be 50 enti adwuma ne de eburu ye so ye nta antena faako de etosu mienu ye delivery pa sabre akase ye dro wo North Carolina Charlotte bebia nipa wo sabre akase ye nro wo shama enu de ebi wo nya mie nyina na ebi wo na say ye shortu nro me counterpart no wo America no busa am say na Dr. Dade akwa de wisika shortu akara me fe bimbra me so mesere na me sika me bodo nya de wo betimi de aba adwuma no ye ni yie to bo ase ye ni ye bekoyie tonton sansan shego kakoto kwaje wake up no correct doc fa what you can to jamra ntina memra oba pa nso ye wabinchi match na me wo bekwai in fact me yade esan se na wo fi se heba no wu ye ni yi a se wo ye farms enti nya ni nyina na meka enti wo hwɛ me a abinchi won sa beka me na won sa beka me wo bekwai ya abinchi kiremu abinchi market no yeah. Service station or information center. Pachona wa friend, why damas. Yo ebusuafo. Pachona wa friend, why damas. Yo ebusuafo Dr. Dade Akon award Dade Akon Health and Business Solutions. Yes, kasam for the abdominal. Aponuden so nimde na yedi nkomo fa awo ho ayebroni said the reproductive system. Wa ma ye hu ne said the sitie anwama de ba ade ede ade anyu ene anyama pi na yo oba na yen se yensi sa ade ede kwa no hile ne nyama emwaye no ne yempe fruits ani eno be boaye madam asepi me amedi jumade hu chame ye from Obroni Schneider na watwe sa na ye behia na ye sa ade nimde ene adusua abramo Madam ase pi number 2 I actually just say so the free screening
Thank for some Mkomo be a free screen. Yeah, radio. Sir Ebano Ebibidro Ayaris.